من ابلیسم. ابلیس؟ الله اکبر، الله اکبر. салом алейкум бародаро, касоне ки мехоҳед границаи қазоқистон бизгаред. Ино барои шумо тавсия метавам Раҳмоналӣ, айна рақамҳои телефонаш, сурати мошинаш зиёда аз 8 сол мешавад ки таҷрибаи корӣ дорад. Беҳад бародари хубай, мешиносемаш аз аэропорт, автовокзал, ЖД вокзал, ҳами Самара, мақсад ҳами Самара мегира, Қазоқистон мебара, миёра. Айна рақамҳои телефонаш метавонед ки ҳами дар тамос бироед, бо азнои мо гап занед, иншааллоҳ ки дастгиритон мекунад. Зиндаву сарбаланд бошед. Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар. Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар. вале ҳамярохан Муҳаммад ки аз рӯзҳои аввали ворид шуданд ба арсаи набард ҳамроҳ будем. Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар. بیامرزی خدا. марҳамат. Не шумо гузоред, марди худо. من نمازگزار نی. من نمازخوان نی. من ابلیسم. ابلیس؟ شما که ابلیس باشید، پس چرا شما با من کمک کردید؟ شما با من چراغ افروختید؟ این سنجش بود. وقتی که تو را من اولین بار از پا افتاندم، تو که در عشق الهی رفته بودی، رفتی و تعمیر لباس کرده باز به سوی مسجد دوان شدی. قنات من سوخت. خواستم باز افتانمت. باز از پا افتیدی. باز به سوی مسجد برگشتی. قنات دوم من سوخت. این دفعه من برای تو نه، برای خودم کردم. اگر دفع آخر می افتیدی، تمام وجود من می سوخت. چون که تو در عشق خداوند بودی. این بود سنجش من.